سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبوح Adat di Aceh takalan macam kememak megang sambut puasa ku bepih rubah di bawah tenyan di ureng agam si gejak mita di ureng agam si gejak mita. Ladam kageblah mesisi panggang untuk hidangan kemeng puasa di ureng inang gejak upekan asa keranjang gap nyanjak mita asa keranjang gap nyanjak mita. Ladem blo campli dengan bawang macam-macam gejak belanja pemangan ayah hati ka senang wate mak megang gebah belanja wate mak megang gebah belanja. Geblah berlekat ketat kelumang dan raga sajan wajib kepena takkan buta pate on pisang gepegat jumpang dan serikaya gepegat jumpangan
sembahyang buat teh puasa.